صدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء صدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء صدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء صدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل المعروف والعطاء الملوك وراة للملوك إنكم بأضرار يا أهيل المعروف والعطاء الملوك وراة للملوك إنكم بأضرار الدنيا فوزونا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء صدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل المطلوب والعطاء الموهوب وراة للمكروه إنكم بأضرار يا أهيل الإحسان والعطاء والغفران وراة يا أسيان إنكم بأضرار صدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء صدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل الإحسان والعطاء والغفران وراة للخيرات إنكم بأضرار يا أهيل الإحسان والعطاء والإرفاق وراة يا آسيات إنكم بأضرار في الدنيا وزونا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء صدونا في الدنيا وزونا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdali ma fil ardi wal mala wa ala alihi wa sahbihi madamal lailu wan naharu ayyadatakhala. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, aktsiru min dzikril maut fa innahu yumahhisud dzunub wa yuzahidu fid dunya. Al hadits au kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh. Aqulu da'iyan ila Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Amma ba'du, aqulu min sumimi qalbi wa amiki fuati tahiyatan islamiyah, tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyibah li samahatil ulama'il ajilla wal habaibil fudala wal masyayikhil kurama alladzina hum warasatul anbiya wa humul ladzina kanu kal masabihi bainal anamil atqiya'i wal ashqiya. Wa nakhussu bi dzikri wat ta'zim awalan ajunan simulja hadratal mukarram sayyidil habib Habib Ahmad ibn Alwi al-Qadri hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Ajunan simulja hadratal mukarram hadratal syekh Kiai Al-Haj Abrari ibn Abdul Majid Siraboypon dari Boloh. Ajunan simulja hadratal mukarram Kiai Haji Hakimuddin. Ajunan simulja hadratal mukarram hadratal syekh Kiai Al-Haj Abdul Fattah Mahmud syarrafallahu qadrahum wa tawalla umrahum bitulil hayati sa'idah, serta segenap para masyayikh, para kiai, para asatid yang lain alladzina hadaru wa jalasu fi hadzal majlisil mubarak alladzina sami'nahum wa ata'nahum sam'an wa ta'atan. Aparatur Rumaro instansi pemerintah, utamanya Bapak Kepala Desa setempat beserta staf setempat, saya sampaikan ribuan banyak terima kasih atas izin resmi yang telah beliau berikan pada kami dalam eksistensinya acara pada kesempatan kali ini, dan juga saya sampaikan salam hormat yang sedalam-dalamnya. Setuju para sepuh, para undangan, setuju para panitia pelaksana haul, juga setuju para dzurriyyah dari Pujuk Abdus Somad, setuju para Rabu, bapak-bapak hadirin dan ibu-ibu hadirat yang mana pada kesempatan kali ini telah berkenan hadir untuk bersama-sama memperankan diri sebagai muta'allimina wal muta'allimat, at-talibina wat talibat,
saya sampaikan ribuan banyak terima kasih atas meditasi dan partisipasinya. Sebelum segalanya terungkap dan tercurah, izinkan saya untuk menyampaikan dan mengucapkan kalimat alhamdulillahi wa syukrulillah sebagai ungkapan rasa dan untayan kata sana'an wa tasyakkuran li hadrati maulana rabbil izzah dzil jalali wal kamal atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga badan kaula serta para ajunan sedaya dengan saat mangken dapat meringankan langkah, meluangkan waktu serta menyempatkan diri untuk bersama-sama menghadiri sekaligus berpartisipasi di tempat supaya insyaallah penuh dengan segala keberkahan ini dalam rangka haul min jami'il marhumin almarhumat alladzina qusidu fi hadzal majlis, haul dari sedaja para mengasponat badan kaula serta para ajunan sedaja, secara khusus ekikatin haul dari almarhum almaghfurullah Puju Abdus Somad wa usulihi wa furu'ihi wa jami'i man intasaba ilaih, sesuai dengan harapan dan doa kita bersama melarang kesarang ajunan ibn Allah subhanahu wa ta'ala setuju para almarhumin almarhumat tersebut. Saya ampun ngakeluin badan kaula serta para ajunan setuju ngadep ajunan ibn Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa dan selalu mendapatkan rahmat, nikmat, maghfirahnya, diampuni segala dosa-dosanya, diterima segala amal baiknya, sehingga mendapatkan tempat raudhatun min riyadil jinan wala taj'al qabrahum min hufarin niran biridaillahi ta'ala wa bisyafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya khairan nasirin wa ya akramal akramin. Afdhalus salati wa azkat tahiyati wa taslim, mudah-mudahan senantiasa dan selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyinal Mustafa wa Habibinal Mujtaba Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana segala ahwal dan akwal beliau selalu dan senantiasa dijadikan cermin dan tauladan kita bersama untuk menjalani kehidupan yang berkewajiban dan memenuhi kewajiban di dalam kehidupan ini untuk berbakti kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berbakti kepada nusa, bangsa dan negara. Setuju para sepuh, para habaib, para masyayikh serta setuju para asatid sesangat abdi namul ja'aki, bersamaan dengan waktu yang begitu cepatnya berlaju dan sesuai dengan posisi dan profesi saya pada kesempatan kali ini hanya berperan sebagai presenter acara belaka, maka izinkan saya untuk menyampaikan dan menginformasikan beberapa rangkuman mata acara sebagaimana kuantitasnya telah tertata dan tertata sebagai berikut. Mata acara yang pertama al-iftitah allati qaddamtuha ilaikum, sengaja saya susun sebagai rekomendu mata acara pada kesempatan kali ini yang akan diisi dengan ihdaul fatihah, di mana hal ini nantinya akan dipimpin langsung oleh beliau Sayyidil Habib Ahmad Ibn Alwi Aqadri. Sedangkan mata acara di balik pintu yang merupakan acara yang kedua Ikikatinto pembacaan tahlil bersama sekali mahal katinto nantinya akan dipimpin oleh beliau Hadratal Mukarram Hadratal Syekh Kiai Al-Haj Abrarari Ibn Abdul Majid. Seterusnya kikatinto ropaaki acara yang ketiga, kikatinto ropaaki lantunan sholawat Nabi Syaraful Anam di Mahalil Qiyam. Sekatima hal kadinto nantinya akan dikomandangkan dan dipimpin oleh Jamiatul Hadrah Ar-Raudhah dari Toce. Seterusnya pun kikatinto ramah tamah
sampun ramah tamah kintu ampun sempurna, maka dilanjutkan acara sekadima seterusipun jika tintoh aropaki sambutan dari para panitia pelaksana haul sekadima hal katintoh nantinya akan disampaikan dan diwakili oleh beliau Hadratul Mukarram Hadratul Syekh Kiai Haji Hakimuddin. Seterusnya jika tinto aropaki acara inti yang akan diisi dengan mau'izatul hasanah, ceramah agama, sehingga insyaallah nantinya akan disampaikan oleh beliau Hadratul Mukarram Hadratul Syekh Kiai Haji Abdul Fattah Mahmud yang akan merakam dengan doa sebagai penutup pintu mata acara pada kesempatan kali ini. Hadirin dan ibu-ibu hadirat hafizakumullah wa ra'akum, ikhtisaran lil aqwatil qalail, marilah kita buka bersama pintu mata acara pada kesempatan kali ini dengan ihdaul fatihah. Sekadima hal kadinto akan dipimpin langsung oleh beliau Hadratul Mukarram Sayyidil Habib Ahmad Ibn Alwi Aqal Al-Qadri. Kepada beliau dengan segala hormat, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sedayana puji kagungna Allah, rahmat kalaban salam moga-moga depaah dek junjungan badanan kaula sareng para ajunan sedaya tidak lain kak dinta Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saengke akilih nyopre badan kaula sareng para ajunan kak dinta sedaya engke kilinah syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dak badan kaula sareng para ajunan. Amin Allahumma amin. Maka dari kak dinto setuju para panitia hol pujuk Abdul Somad saat mangkin kak dinto minangka tahap ketelok panapa kedua, tahap kelima. Muka-muka setuju, terutama anak potonah panitia setuju, ben setuju nasi hadir. Muka-muka kayaknya barokah nabuju Abdul Somad, ben yang syafaat dari baginda Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Dari kak dinto alhamdulillah anak potonan setuju panitia nah sampun alaksana aki are mangken kak dinto. Moga-moga bi Allah taala panjenengan setuju dari odi sampai kapatena mantar bi Allah taala paringna kajembaran fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Paringi keturunan anak sesoleh solehah saatoro perintah Allah sarang orang sepodua nah. Maka dari kak dinto abad akhol kak dinto estona mut ngimoti cek lakar badan kaula sarang para ajunan sedaya kak dinto agaduan bengasepo sehingga meletai kelopai kak dinto dadi kacah ke anak foto badan kaula sarang para ajunan sedaya. Kenapa cuman iki sebagai contoh menabi badan kaula sarang para ajunan kak dinto emot engak bahasa maturna kak dinto dak kebenga sepoh insyaallah beten kau udah sarang para ajunan sedaya bakal kaya emot nabi nak poton aku amin Allahumma amin. Kak dinto ontongah agaduan nak foto boda sing ngirimna Fatihah boda searbena boda sesadaqana kak dinto ontong agaduan nak foto. Muka-muka hadir yare mangken kak dinto bi Allah taala panjenengan sekalaban sempat kalaban sempat aki jeung aja panjenengan kak dinto muka-muka bi Allah taala sedaja dosa sedaja niat panjenengan manter bi Allah taala kabulagina. Amin Allahumma
Amin. Dari Kak Dinto sederetan setuju ngireng. Beten kaula sareng para ajunan Kak Dinto kudu sadar. Mangken Kak Dinto boleh dikatakan zaman akhir, zaman edan jepon kenapa jepon artis. Ingki menikah benih zaman edan zaman setan mungkin. Sebenarnya saya menikah karena mungkin penikah banyak ampunan lupa. Cepon bahasa kacang lupa kulitnya iki saengke mangken Kak Dinto menosa kebanyakan lupa dek ka guruna naudzubillah summa naudzubillah sengak kula keng maimot iki sae toro tak sae tak apa-apa ki bang TV ku aku situng panjenengan jek sampai langkah kareng sepona. Dua panjenengan jak lupa kakak guru. Nah, tapi sanaos guru ikabai nomor 2, estona Kak Dinto guru nomor situng teretan. Tak kalah sabar kena guru. Betulan kaula Kak Dinto sareng panjenengan tak oneng kabadaan Islam, tak oneng ka ajaran Islam, saengke tak oneng ka akhlak bahasa Arab, cepon bahasa Madurana kinto adat. Kenapa? Cepon yang Madura selain dari adat kenapa? Tengkah. Kinto cepon yang Madura bener ngocaaki situng anu kinto adat bercilang situng anu tengkah. Jadi tengkah Kak Dinto sih bisa ngauning dari bahasa dari guru nah. Jadi panjenengan boten kaula maemot sengak nomor situng panjenengan cek sampai langkah ka guru tolang. Nomor 2 kareng sepona. Nomor 3 iki ka guru tambaan. Dadi mun guru tolang cepon orang sepona mbok jangankan kana potona kabu obuna gintoh manabi orang lambe gintoh emul jaaki mangken banyakan tabelik kapan guru tolang polan korokeng malay lipa-lipan pas saing ke anambah dek ka guru sampun molang kitab kuning kitab sebedurik dek intah panjenengan pasti kelopai guru tolengah naudzubillah summa naudzubillah moga-moga bi Allah taala beten kaula sareng para ajunan sedaja hadir mantar bi Allah taala isapora atusana amin Allahumma amin. Sehadir ya remangken Kak Dinto bi Allah taala panjenengan si Kak Dimatar utama tadi lain Kak Dinto nyopreh barokah doa Fatihah dari para sedaja bengesepo ben sedaja doa dari para guru-guru sehingga sampai asanat dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma ngireng sedaja mas istighfar arang sareng nyon pangaporana Allah sikak dima beten kaula sareng para ajunan sedaja Kak Dinto tak lepas dari mana dari dosa karena beten kaula kinto inyama agi manusia namun bedadan apa bangkian yare mangken Kak Dinto mantar kengi ngaridho dari Allah oleh maufirah penyapora dari Allah amin Allahumma ngireng arang sareng iki man istighfar astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأرض النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته شيء لهم الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواحه وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والشهداء والصالحين ثم كفة إلى مشرق الأرض إلى مغربها للرياء وبحر أساداتنا ولمشايخنا وجداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى زنسول باكي سي عبد القادر الجيلاني الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى زان قبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أجمعين وإلى زان أرواح المرحوم أبو عبد الصمد بن عبد الأمزة sanarwahin almarhum Pujo Jompo wasana Pujo Jati Pujo Asab Pujo Solihin bin Tadah Agri Kiai Haji Sa'rani bin Abdus Sakur Kiai Haji Bilal bin Sa'rani Kiai Haji Ainul Yakin bin Sa'rani Kiai Haji Mu'id bin Sa'rani Kiai Haji Marzuki Kiai Salamin Kiai Abdul Qamar wa Kiai Simin Kiai Nijan Kiai Sabura wasanawain almarhum Nyai Zakaria binta Kiai Baydawi Nyai Monadi wa Nyai Umrah binta Ashari Poloh wasan arwahin almarhum Nyai Rabi'ah Adawiyah satajana bengasapona anak potona Pujuk Somad Abdul Somad ben satajana bengasapona sehadir moga-moga kengingnya panyaporana Allah ben kengingnya syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa usulihim وفرعهم أجمعين أن الله يطلعهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه
ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا ساكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيف عينك يا مؤيد يا ممجد الله الله يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك من رأى وجهك يا سعاد يا كريم الوالدين حوضك صافي مبرد الله الله وردنا يوم النصور يا نبي
سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك مبت لخير الخلق يدا أحد إلا وبه سعيدا فلذاك مددت إليه يديك وبذلك كنت من السعداء الله 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله يا رسول الله جئنا للزيارة قاصدين نرتجي منك شفاعة عند رب العالمين طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أشرق شمس الكمال فيك يا باقي الجمال جل من سقواك الأرض دائبات للخير ساق طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin
al-qaili udhkuru hadhimal ladzat al-maut 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 wassalatu wassalamu ala sayyidina al-qail ummati ummatun marhumah wa ala alihi wa ashabihi alladzina kanu yatamassakuna syari'atahu salihin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima uliqah wal khatimi lima sabaqah nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, seteja para masyayikh, para habaib, para alim ulama, wabil khusus ajunan Semuljah Habib Ahmad bin Alwi Al-Qadri hafidhahullahu wa ra'ahu, sifatan kaula hormati, tarbatan kaula cintai, ajunan Semuljah Kiai Haji Abrori Majid, sebutan kaula ta'zimi, tor betan kaula cintai, ajunan Semuljah Kiai Haji Abdul Fatah Mahmud sedari Pamekasan, sisat mangken ampun alengki di tengah-tengah kita, hafidhahullahu wa ra'ahu, sifatan kaula ta'zimih, tarfatan kaula cintai, juga seteja jajaran para asatid wal asatidah, keluarga besar Puju Abdus Samad beserta para duriyahnya, sehadir neng saat ari mangken sebutan kaulah tak nyebut asmah epon satu persatu, namun beten kaula tak ngorangi dak rasa takzim serta hormat dak para patuhan jenengan sedaya, juga jajaran panitia haul sebutan kaula cintai, tarfatan kaula hormati. Langkong dimin beten kaula amoci terasyakor dajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala
semaha ko besah tor semaha ngauningin atas seteja karunia rahmat beserta nikmatnya seselalu iparengaki dak kaulah sarang pada panjenengan sedaja kuang langkong nikmat syarafah kesehatan saya parengaki dak kaulah ban panjenengan sedaja sehingga dan kaulah sarang pada ajunan sedaja nang siang are mangken saat mangken bisa bermuajah bisa akipangki bisa bersilaturahim nang acara sesangat muljah kak dito acara haul setejana para pujuk para bengasepo mentermuka apangkina kau leban pancina sedaja kadito tetia sebab itorana kina rahmat sareng barakah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam mantermuka senantiasa dilimpahkan iselenaki depan hulu kita junjungan kita Gusti Kaul Istajah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekadima beliau ampun aparing pitunjuk dak jalan kebenaran seajamin keselamatan itunya sampai dalam akhirat. Para rabu hadirin hadirat sesangat betan kaulah hormati ikadinto dan kaulah dipanggil sebagai wakil dari seluruh panitia dan acara haul kadinto. Maka tengkaulah nang saat mangken perlu sekoni nyampayaki hal-hal si berhubungan dengan haul kadito. Alhamdulillah para kaul istajah, para panitia, para duriyah pujuk setajah pada semangat kangkui mabada haul kadinto. Hal kadinto merupakan ajaran-ajaran seseceh dari setajah para ulama usoleh, mulai dari dimen dari para sahabat sampai dak umat dak kaulaban panjenengan. Panapa parlona para sepuh dan kaulah ban panjenengan mabada acara haul kadinto. Nomor situng Eki kadinto tidak boleh cuma nyopre ridona Gusti Allah. Nomor dua Eki kaito kaangkui mendoakan setajah
bengesepo seteja pujuk-pujuk seampun atingkel umur saju ngadain ben kaulaban panjenengan. Karena hal kadinto di dalam kalangan kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad mengikuti madhab Syafi'iyah, kadinto ulama sepakat setuju sejaki ka orang se ampun seta dari doa istighfar sedekah ben setuju kadinto sampai dak kareng sepo se holen bi kulaban panjenengan. Amin Allahumma. Selain dari kantor juga kaulaban panjenengan ngarep terodu ana para bujuk para banget sepo sampun artikel umur bisa Pak? Bisa. Orang seta atu aaki da orang Saudi bisa. Orang adi anolongi da orang seseta nyona kisapora da orang seseta asodaka da orang seseta adoaki da orang seseta bisa. Makanya cepon kabuna para sahabat nang asar sebutaki laulal haya'u lahalakatil amwatu. Cek saking tadi orang siki odi Pak mati kapi aperin orang si mati bubuk lambuk celaka. Kenapa? Tada doa si sampai, tada sedekah si sampai, tada Quran si sampai. Makanya perlu kulaban panjenengan odi ki odi panika atu aki dak ka orang sesepo sampun atinggal umur. Cepon Gusti Kanjeng Nabi ummati ummatun marhumatun, tang umat yang Kanjeng Nabi adalah umat saya kani seren, umat saya kabelasin tadhulu kuburuha bidhunubin kal jibal wa tahruju qad wafira. Mila ini nyamai umat marhumah Pak. Senajan kula ben panjenengan setah mate ngibet dosa bening gunung Uhud rajane sekali bening gunung Semeru mate tadhulu kuburuha bidhunubin kal jibal wa tahruju tapi pagi keluar nang ajuna Allah dosana diampuni oleh Allah Subhanahu. Lantaran apa Pak? Bidu'ail ahya lil amwat, bisodaqatil ahya lil amwat, bistighfaril ahya lil amwat. Makanya orang terwandi ketoronan tak menikah saya soprem. Sopada mohon beda umur nikahnya mana? Akilir berdapat akilir kan ini ketua pakun akili dari nak potoh. Ti muntada satu aki cebon segila-gila lahalakatil amwat di saya ancor celaka orang sesete bubak lambuk panikah. Makanya aku leban panjenengan Pak peduli ngirimin doa de bang sepo, ngirimin istighfar de bang sepo, ngirimin sedekah de bang sepo. Mun tak bisa doa, tak bisa istighfar, tak bisa qiraat bacaan, senaus kocor seseba ro kesedekah kangkui orang sepana bolan manfaat sampai dak ka orang seteba pada boleh ki taban bekto bada mauriban sopu kula asil adbara setejana keluargana mbak-mbak tanteretan rukuru seteja sebut satu persatu imas saki Fatihah
sampai napa sampai Pak ulama Syafi'i sepakat cek panika sampai depak deka orang semateh makanya tuh Pak betulihi muntak ben bektoh ben sobu ben mau sebut keluarganya semateh bambana sepopona menjadiin kutena obaan kuruna bunga sehingga kalaban kebungan panika bisa adua aki dek kaulaban pancen panapa boleh bisa nyalase dek kacerdah kau purnah orang seset mani bacaan kita Fatihah tahlil yasin neng tas kau purnah Pak kita sampai walaupun teh khusus walaupun teh doa selastarina tapi baca sitin kuburan ya atas kuburan sitin mayit kita nyampe Pak jadi saya maksud pun madhab Syafi'i nang Fathul Mu'in tak depak kadisah mun baca di jauh nah misalnya kuburan ini kadin teh beda compok teh khusus teh dua aki selalu bermacak itu tak depak tapi mau baca sitin mayit sanaus teh khusus panapa boleh khusus sanaus teh dua aki panapa boleh dua aki ke itu nyampe para sepuh mungkin pertanyaan mun orang se-Fatihah panika 20 orang atau seket orang sedangkan Fatihah situ milwa kabeh ampun Pak cepon segala umate umatur marhumatun ampun teko orang ibi Gusti Allah Subhanahu wa taala saya sebut panika milo Fatihah kentung situ benih gibagi benih separona separapat benih saya sebut saja Nabi Gusti Allah kalau ben kebenaran Allah paling ipa sampai kentung situ makanya kalau lebih panjenengan Pak parloh dadi orang santri dadi orang ngaji supaya nikah supaya tua bisa sempat depak dek orang entar dek ke kuburan Pak kan ngajarin kula mau doa ben panjenengan mau doa dawuh Gusti Kanjeng Nabi man dakhalal maqabirah faqara'ah Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tu'adzib hadzal mayyitah ini Pak mun parlo catat badan kitab Bughyatul Mustarsyidin karangan Imam Nawawi benih kitab balabal itu benih kitab anyar kitab pesantren kita Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Bughyatul Mustarsyidin, Sabina Sulam Bidayah nikah kita pesantren. Dadi mun sampean masuk ke kuburan maus Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tu'adzib hadzal mayyitah bi Allah siksana orang sekuburan panikah yang kad ipa elang sampai dina ya amin Allahumma macam apa Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tu'adzib hadzal mayyitah macam sitin kuburan sampean mun masuk ke kuburan seperti mangkene macam panika nih yang kad siksana upamana orang kuburan ngoleh bagian siksa yang kad sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala ana apa hebat kendu Pak caipon segala ummati ummatun marhumatun bahkan teh sampai aki secara cuma-cuma Pak sampai aki secara baik misalnya kula ban panjenengan ngirim Fatihah Allah manggil petugas Allah kedui perwakilan malaikat pakon sampai aki malaikat
sareng malaikat panika langkap ben bedana si beda panika dari talam si buat dari cahaya si cahaya panika talam panika mangkok panika itu tutup kalaban tangan sapu tangan dari sotra ulang ngirim Fatihah misalnya demak kula ni kebi malaikat ipa sampai bedai talam pak bedai mangkok dungin setalam panika mangkon panika terbuat dari nur situ panika terbuat dari sotra bi malaikat hadhil hadiyatu min fulan Arya torator dari bulan ipa sampai kesampian dia pun malaikat bunga para sepo orang semate bunga pak orang sema doana para ibu para bapak para anak saya sampai aki dak ka orang di palampa tore di tereng Islam lebat kuburan jamaah sanika beda boleh pak tan becan nika istimewa ki ya nang Fathul Muin nang sarana Fathul Muin ya anatut talibin mun masuk ke kuburan pas maus panapa bismillahirrahmanirrahim Allahumma rabbal ajsadil baliyatih wal idhamin nakhiratih alati kharajat minad dunya wahiyah Allahumma salli ala Muhammad Allahumma rabbal ajsadil baliyatih wal idhamin nahiratih alladhi kharajat minad dunya wa hiya mu'minatun wa hiya ruhan minkah wa salaman bi Allah apa orang yang mau senikah doa bi orang sesete si babak lambak mulai dari sejak zaman Nabi Adam sampai mungkin pak orang yang macam nikah masuk ke kuburan minta sepora bi orang semukmin semati si babak lambak sampai mungkin deh wa fi riwayatin catat kebagusan mulai sejak dari Nabi Adam sampai tina kiamat di mangkana tore papaduli lebat nang kuburan maus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir makana cepon ulama mun beda kiai lebat nang kuburan mun beda ustad lebat nang kuburan mun beda pintar lebat nang kuburan habaib lebat nang kuburan angkat siksana selama 40 tahun kan iku kimun jamaah ontak jamaah jadi sekadinto dan kaula atas asma lapa kadisa bekel dari setuju panitia garis sahibil hajah dan kaula pertama nyona sapora setada sepon de para rabu para ulama para habaib seajunan sedih ngarabuih undangan beten kaula di tempat Kak Dinto manakala kaulatan nampak kurang perjuga kurang sempurna saya menaik dari penyambutan budabu hal-hal tingkah konsumsi teratur tempat sekali sekurang sempurna dan gula atas asma wakil dari setuju durya fujuk nyona sapora dek para patapancing setuju khususnya dek para ahli ulama serabu dari Mekasan habaib setuju ulama dari Poloh mentermuka rabuna panjenengan dek tempat Kak Dinto setia apa namanya tambana ibadah khususnya dak kaula setuju
durriyanah para pujuk ben mantar muka paring nah napa sehat rohani jasmani na jemper keluargana amin Allahumma amin. Juga dari petan kaula pribadi mewakili setaja jajaran panitia Rabuna panjenengan dak tepat kaditoh meneka setung kabungaan dak beten kaula di dalam acara bedaki hal kadintoh termuka Rabuna panjenengan setaja bisa apareng na penyamana kesayan apareng didikan apareng ilmu si bisa tete sangguh kangkui kesalamat nah di dalam ajaran kaudian itunya kangkui pagi nang ajuran ipun Allah subhanahu wa ta'ala. Sepaling akhir ngarep doana mantermuka acara hal si laksanaki kento bisa terus berlanjut sehingga nanti kemudian apabila kuleban panjenengan depa umur ajukan itu agijukan ikhwaleki cukuan bisa jenak foto nak kuleban panjenengan jawab kanjeng Nabi birru abaakum tabirrukum abnaakum ero taat kering sepona ori abekte kering sepona mun kuleban sampean ataat abekte kering sepo adua aki kering sepo menaki sepo kering sepo insyaallah kuleban panjenengan bila nanti seteh bina foto juga iholen itu aki sedekah aki seterakhir dari betan kau pribadi sebagai penyambut mana beda hal kasar atau kurang sopan beda kejanggalan dari betan kau kaulan wa fi'lan halan dan kaulah nyona sepora setelah betas evon terutama dak Habib serang dak para kiai sedari Bolo atau sedari Mekasan setuju dak para asatid sekarang sekadinto pemator dari betan kaulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.